Trenutno je ostalo još ovo jedno Njemce. Dragi moji, utvrdili smo, ako se jagnjetina ovako drži za prst, to je to. Dragi pratioci Da Vinčeve kuhinje, danas vas vodimo u podnožje planine Venčac, u Aranđelovac. Idemo u pečenjaru kod Kajšara, da vidimo zašto su oni najbolji. Stigli smo na adresu, ulica je Brezovačka 40, nalazimo se u Aranđelovcu i evo nas ispred pečenjare. Dobar dan, dobrodošli u pečenjaru kod Kajšara. Evo imamo priliku već nekoliko puta da dajemo razne izjave, da onako podržimo ovu priču koja je krenula u dobrom smeru i sad evo ja ću vam reći nekih par stvari. Ova pečenjara postoji mnogo dugo, ovdje u ovom kraju poznata je pod imenom Kajšar, jer je gospodin Kajšar pre 40-50 godina ovdje to radio i onda su nastavili njegovi iz porodice. Posle kasnije već nisu mogli se organizovati, nisu mogli i tako dalje. Onda smo mi došli na ideju da ovo nastavimo. Mi smo isto svi iz ugostiteljske porodice i malo smo taj izgled onako promijenili. Napravili smo u terasu, letnju baštu koja će da bude zastakljena za zimu, pa onda će vjerojatno biti nova terasa i tako dalje. Sam se posuširi po sebi. I tradicija je duga ovdje, poznata, ceo kraj je poznat po ovom imenu Kajšar. Neko kad prolazi ovdje, on kaže idemo pored Kajšara, ne znam, ka Venčacu, ka Brezovcu, ka ovim našim selima, ka manastiru Brezovac. Poznato je sve po jagnjetini prvenstveno, ali dosta ljudi vole prasetinu i te bojadere koje su postale popularne u ovom kraju našem ovdje, najviše u Aranđelovcu. I naša jagnjetina se sprema na vinovoj lozi koja je specifična i ima drugačiji ukus, verovatno, od svih ostalih i to mnogo privlači ljude sa svih strana. Meni je drago da se mnogo dešava da, na primjer, nazove ekipa iz Zemune s jednog kola dođe ovdje, njih 10, 15, 20 i budu tu ceo dan i bude mnogo lepo, onako jedu što nemaju tamo u tim krajevima, čak iz Vojvodine i preko 100-150 km ljudi pređe da dođe ovdje. Hvala vama na interesovanju i što onako hoćete i vi da nas podržite i eto, nadamo se da ćemo se vidjeti dugi niz godina unaprijed. U pečenjari kod Kajšara ne miriše samo jagnjetina. Ovdje se iz furune rađa ono što su naši stari zvali pravi hleb. Ne iz kese, ne iz mašine, već iz ruke, brašna i vatre. Zamesi se sa dušom, odmara u tišini, a onda uđe u furunu da postane korica koja puca i sredina koja diše. Svaka vekna je priča, svaki rez je povratak kući i zato ovdje hleb ne služi da se zasitiš, nego da se setiš. Trenutno je ostalo još ovo jedno Njemce da se ispeče. Vidite kako lepo krcka. Peče se. Ovdje imamo već 2 pečena i imamo 2 nepečena još koja tek treba da se peku. Se mi vratimo na ovo što se tek peče, ovo će da bude gotovo za koji minut. Tu je majstor. Dobar dan. Ono što ovu pečenjaru izdvaja od mnogih jeste to što ovdje dobijate čisto meso, bez kostiju, nema prevare, nema skrivenih grama.
Svaki zalogaj na tanjiru je ono zbog čega ste došli. Sočno, reš pečeno meso, spremno da se jede bez da vadite kosti i brojite porcije. Naravno, zbog toga je cena možda malo viša nego što ste navikli, ali ovdje ne plaćate težinu, već zanat, selekciju i kvalitet. Jer kad jedeš bez kostiju, jedeš ono najbolje, a kod kajšara to je jedina opcija. Ako se pitate koliko košta ovakav zalogaj, jagnjeće pečenje je 4000 dinara po kilogramu, a praseće 3000 dinara. Ovo ovdje nisu samo komadi mesa, ovo su pikljevi ili zapanjci, mekani iznutra, a reš s polja, komad koji se ne traži, nego se zasluži. A ono što smo saznali usput, da pikljevi zapanjci, upravo ono je bilo omiljeno jelo glumačke legende Bate Živojinovića. I stvarno, kad probaš, shvatiš, ne moraš biti glumac da znaš šta valja. A ako je moglo da nahrani Valtera, pa može i mene. Ovako izgleda hleb kad je rađen kako treba. Kora mu puca, a unutra je mekan, topao, miriše na vatru i brašno. I da vam bude jasno, ovdje se jede ozbiljno. Kad ovdje stigne tanjer, prvo te pogodi miris, dim, masnoća i vatra. Kožica je reš, puca pod zubima. Sokovi se slivaju niz meso koje se raspada od mekoće. A meso je priča za sebe. Sočno, zapečeno taman koliko treba, bez i jednog zalogaja koji traži izgovor. Ovo nije obrok, ovo je pečat zanata koji se prenosi s generacije na generaciju. Utvrdili smo, ako se jagnjetina ovako drži za prst, to je to. U ovom restoranu pravila bontona definitivno ne važe. Meso se lepi za prste i jede isključivo rukama. U 3 reči: sočno, mekano i hrskavo. Hrana je savršena, preporučujem svima da dođete da probate. Zapratite Devinčevu kuhinju i dođite kod nas. Kad se ovako dobro jede, teško je reći doviđenja. Aranđelovac nas je nahranio pogledima i zalogajima, a kod kajšara ostavili smo deo apetita, čisto da imamo razlog da se vratimo. I vratit ćemo se, jer ovdje se ražanj ne okreće samo zbog mesa, nego i zbog ljudi koji znaju da uživaju.